David Barnea. Uyu rero mu gahinda kenshi yari afite ubona ko atishimye na gato ku maso, yavuze ati ndagira ngo mbwire buri mubyeyi w'umwarabu ko niba umwana we yaragize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 Ukwakira, ubwo yahise yikatira urwo gupfa. David Barnea Jackson Semahoro niko nitwa. Ntibiribagirana yewe n'umujinya urebye iracyari mubisi ndetse cyane rwose. القرار أيها الإخوة والأخوات الآن هو في يد الميدان. Uyu musaza wumva avuga gake gake ntugire ngo ntababaye, aravuga ko Israel idakwiye kwihanganirwa, ko Liban na Hesibola yewe n'isi yose muri rusange badakwiye kwicara ngo binumire barenze ingohe ibyo Israel iri gukora kuri ubu ngubu. Nk'ubu mu ijoro ryakeye ngo Hesibola irasira muri Liban yarashe ibisasu bya misile birenga 62 kuri Israel. Nukuri rwose umutwe wa Hesibola ugendera ku mahame akomeye ya Islamu niwo wabyigambye, uvuga ko warashe misile 62 ku birindiro by'ingabo za Israel biherereye mu karere ka Meroni, ahangaha ni mu majyaruguru ya Israel. Birumvikana Hesibola biri mu itangazo yashyize hanze maze isobanura neza ko yagabye iki gitero kuwa 6 Mutarama 2024 mu rwego rwo guhorera umuyobozi wungirije wa Hamas ku rwego rwa politike, ni wa mugabo witwa Saleh al-Ali uherutse kwicirwa muri Liban. Uyu mugabo rero akaba yarafatwaga nka nimero ya 2 mu bayobozi bakuru ba Hamas nyuma ya Ismail Haniyeh wa mugabo ubwanwa bwuzuye mvi wibera muri Katari. Urabyibuka Saleh al-Ali uyu yagaritswe ku itariki ya 2 uku kwezi kwa Mutarama 2024. Israel yamutsinze Beirut muri Liban, ikaba intsinzi ikomeye n'ubundi ku bahungu b'Isiyoni na Yerusalemu. Kwica umugabo wari wariswe ikiyebe karundura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2005, aho banamushetiye arenga miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku muntu wese uzazana umutwe w'uyu mugabo washinze Irikurasana Brigade, akaba kandi imbere cyane mu gucura imigambi yose ijyanye n'ibitero byose bigabwa kuri Israel. Uyu mugabo ahabera kaga rero ngo yamaze imyaka irenga 15 yose aba mu mabohero yo muri Israel, nyuma yaho n'ubundi arikuwe yahise ajya kwibera mu buhungiro muri Liban, ari naho yiciwe na Israel ejo bundi. Ibi rero nibyo byababaje bikomeye abarwanyi ba Hesibola. Aba barwanyi n'ubundi batajya bakunda kurya umunwa iyo bavuga cyane kubijyanye n'ibitero bagomba kugaba kuri Israel. Aba rero bakaba banwanyi by'umwihariko ba Hamas, maze kwisabato rero ejo bundi ku itariki ya 6 nibwo basohoye itangazo rya kasamutwe bati mu rwego rwo gutangira gusubiza kwiyicwa ry'umuyobozi mukuru Sheikh Saleh al-Ali, abarwanyi ba Islamu barashe ikigo cy'ubugenzuzi bwa radari n'ubw'ikirere cya Meroni bifashishije misile 62 z'ubwoko butandukanye. Hari abanyamakuru b'ikinyamakuru BFM cyo mu Bufaransa, aba rero bakoje baba muri wino umugani wa Rufonsi w'Ikagugu, banditse ko igisirikare cya Israel cyatangaje ko n'ubundi za rocket zibarurwa muri 40 zaturutse muri Liban, kandi ko nacyo cyarashe gisubiza aho zaturutse nyine. Ubwo nyine habayeho kurasana, yaba Hesibola cyangwa se igisirikare cya Israel. Urebye nta ruhande rutangaza imibare y'ibyangirikiye muri iki gitero cyo muri Meroni, cyangwa se niba koko hari abo cyatwaye ubuzima. Gusa ariko Hesibola iri gufasha Hamas mu gihe n'ubundi ihanganye n'ingabo za Israel kuva uyu mutwe ugenzura intara ya Gaza n'ubundi wagaba ibitero mu majyepfo y'iki gihugu ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, bigatwara ubuzima bw'abanya-Israel barenga 1200. Ari nabyo byazamuye umujinya ukaze cyane, maze abakomando ba Israel bakinjira muri Gaza, bakinjira barasa kuri Hamas. Ingabo za Israel rero ziri kurasa ku mpande zombi kuva icyo gihe. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP nabyo bigatangaza ko abamaze kwicirwa muri Liban by'umwihariko bamaze kurenga 175, barimo abarwanyi ba Hesibola 129. Ku ruhande rwa Israel rero abasirikari 9 n'abasivile 3 bakaba bamaze gupfa n'ubundi muri iyi mirwano atari ya Hamas na Israel, ahubwo Hesibola cyangwa se Liban ndetse n'iki gihugu cya Israel. Mossad rero nyuma y'igihe kinini itavuga yongeye yavuze, ndetse ivuga amagambo ateye ubwoba n'ikikango. Those who took part in October 7 massacre signed their own death warrant. Utivana iterabwoba aho ngaho, sinkutera ubwoba ahubwo nibyavuye mu kanwa k'umuhanga mu butasi, umusazi w'imyaka 58 witwa David cyangwa se Daddy Barnea.
David Barnea rero niwe uyobora urwego rw'ubutasi rwa Israel rwitwa Mossad, akaba yavuze ko rero ngo abantu bose naho bari hose ku isi bakaba baragize uruhare urwari rwo rwose mu bitero Hamas yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 ngo bikatiye urwo gupfa ngayo nguko. Uyu rero akavuga ko Israel ngo igomba kuzabahigisha uruhindu kandi ngo icyo bizasaba cyose izagitanga hatitaye ku gihe bizamara n'ubundi ngo mpaka bose bapfe bashire. Barnea ibi rero yabitangaje nyuma y'igitero cyahitanye Saleh al-Aluri wari umuyobozi wungirije wa Hamas wishwe na misile za drone za Israel zamutsinze mu rwa mukuru wa Liban i Beirut. Aka ndakagusomera rero mu kinyamakuru Times of Israel. Ese ubundi bizagenda gute intambara ya Israel iri kurwana muri Gaza nirangira? Israel izigarurira Gaza bubu butaka bwayo nitsindwa se byo bizagenda bite? Abarwanyi b'abanyepalestine bababajwe bikomeye by'igihe kirekire bazohera ababayahudi. Twitwa Akarabo TV, nubwo nta kwibwira wabimenya. Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, no kukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Reka nubundi mu kurambura ibi byose naguteguriye mpere ku kizaba nyuma yuko iyi ntambara ihanganishije Israel na Hamas kuva ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 kugeza n'ubu ngubu nyumva nirangira. Guverinoma ya Israel rero kuri ubu nakubwira ko yamaze gushyira hanze rwose ibintu byose yabishyize hanze, ishyira hanze uburyo iteganya gukomeza gucunga umutekano wa Gaza n'imiyoborere y'iyo ntara mu gihe intambara ihanganishije icyo gihugu n'umutwe wa Hamas izaba imaze kujya akadomo. Minisitiri w'ingabo wa Israel yitwa Yoav Galani ni wa mugabo utagica ku ruhande yavuze ko rero intambara nisozwa Palestine nta bubasha bwinshi izaba ifite kuri Gaza kandi ko ingabo za Israel zizakomeza gucunga umutekano wo muri iyo ntara. Muri iyi ntara n'ubundi yari imaze imyaka 15 iyoborwa n'umutwe wa Hamas. Galani rero yavuze ko abanyagaza ngo bazakomeza guhabwa uburenganzira bwo kwitwa abanyepalestine mu gihe cyose bazaba batabangamiye umutekano wa Israel. Mu mezi asaga birashize rero intambara ikomeje, byinshi mu bikorwa remezo bya Gaza birasenyuka rwose bibumunyonga. Yoav Galani yavuze ko rero hazabaho kongera kubaka ibyangiritse ku bufasha bw'amahanga birumvikana. Yoav Galani yatangaje ibi rero mu gihe amwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Benjamin Netanyahu yasabaga ko n'ubundi habaho kwimura abatuye muri Gaza bose bagashakirwa ibindi bihugu bajyamo, hanyuma Israel igatangira gutuza abaturage bayo muri Gaza. Umva ko kantu ni igitekerezo n'ubundi cyamaganiwe kure n'ibihugu byo mu karere Israel iherereyemo ndetse yewe birimo n'iby'inshuti z'akadasohoka za Israel, kumva ko bagiye kwirukana abaturage bose bo muri Gaza bagashakirwa ibindi bihugu bajya gusemberamo, noneho Gaza y'abanyepalestine igatuzwamo abaturage ba Israel. Ibyo bintu si benshi bapfa kumva logique yabyo. Yoav Galani kandi yavuze ko ibitero by'ingabo za Israel bigiye gukomeza muri Gaza cyane cyane mu majyaruguru, aho intego ari ugushwanyaguza inzira zo munsi y'ubutaka Hamas yifashije n'ubundi itegura ibitero. Hari inkuru itari ngufi rero iri mu kinyamakuru cyandikira mu kwa Israel, ni ikinyamakuru cyitwa Times of Israel. Iyi ni inkuru rero yaviriweho indimwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'iki kinyamakuru kiriho kuva mu myaka 11 ishize, ubundi bayiha umutwe ugira uti Mossad chief those who took part in October 7 massacre signed their own death warrant. Mossad iti wagize uruhare wese mu gitero kuri Israel ubwe yikatiye igihano cyo gupfa. David Barnea n'umugabo umaze imyaka itari myinshi ayobora urwego rw'ubutasi rwa Israel rwitwa Mossad. Uyu rero wavuze ko abantu bose aho baba bari hose ku isi bakaba baragize uruhare urwariro rwose mu bitero Hamas yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 ku isabato ngo bikatiye urwo gupfa. Akavuga ko rero Israel nta kuryama ahubwo igomba kubahigisha uruhindu kandi ngicyo bizasaba cyose izagitanga hatitaye ku gihe bizamara. Barnea ibi rero yabitangaje nyuma y'igitero cyahitanye Saleh al-Aluri wari umuyobozi wungirije wa Hamas twanagarutseho. Uyu mugabo nakubwiye ko yishwe na za misile za drone za Israel zamutsinze mu murwa mukuru wa Liban witwa Beirut. Uyu rero yabivuze ubwo n'ubundi hashingurwaga umwe mu bahoze ari abayobozi ba Mossad witwa Zamir
Muri wagize uruhare rukomeye cyane mu gushakisha ndetse no kwivugana abanyepalestine b'intagondwa bagize uruhare mu kwica abakinnyi ba Israeli bari bagiye mu mikino ya Olympique yabereye i Munich mu Budage ni mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972 sinzi niba ubyibuka ariko David Barneya uyu rero mu gahinda kenshi yari afite ubona ko atishimye na gato ku maso yavuze ati ndagira ngo mbwire buri mubyeyi w'umwarabu ko niba umwana we yaragize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 Ukwakira ubwo yahise yikatira urwo gupfa. David Barneya bakunze gutazira Dadi avuga ko rero yigize kuganira na Zamiri uyu ni wa wundi bari baje gushyingura nyine amubwira ko ibyo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972 byatumye Mossad itangira ubundi buryo bw'imikorere aribwo bwo guhiga umwanzi aho yaba ari hose hatitawe ngo bizafata igihe kingana iki cyangwa se bizasaba ikiguzi kingana gute. Zivi Zamiri uyu ni umugabo nakubwira ko nawe yatabarutse afite imyaka 98 y'amavuko yayoboye Mossad guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968 kugeza mu gihumbi kimwe 1974. muri iyo myaka yose rero yakoze akazi gakomeye ko kuyobora Mossad yari imaze guhabwa inshingano n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu Madame Golda Meir zo guhiga abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abayahudi bagiye mu mikino y'i Munich mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972. Zamiri uyu yatoranyije abakomando mu ngabo za Israeli abaha ubutumwa busobanutse bwo kujya muri Liban n'ahandi hose bagiye guhiga abagize uruhare muri buriya bwicanyi bose. Ni operasiyo bise inkota ya Gideyoni. Iyi ni operasiyo yamaze imyaka 20. Tekereza imyaka 20 yose Mossad ihiga abantu bose bagize uruhare muri buriya bwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe 1972. Mossad y'ubu nayo rero yavuze ko rero izahiga uwo ari we wese wagize uruhare mu bitero biherutse kwagabwa yaba ari muri Gaza, muri Liban, muri Turukiya, muri Qatar, i Kigali, i Bujumbura, i Bugande, muri Tanzania, aho yaba ari hose mbese ku isi ngo bazamuhiga bamuhitane uko bizagenda kose. Mu kwezi k'Ugushyingo kwa 2023 umwaka twasize inyuma ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko ubutegetsi bwa Israeli ngo bwamaze kunoza umugambi w'uko nirangiza gushyira mu ruhande ibyo muri Gaza ngizakurikizaho igikorwa kirekire cyo guhiga abantu bose bo muri Hamas aho bazaba bari hose bakabica umwe ku wundi bakabaca imitwe. Bivugwa ko rero Mossad urwego rw'ubutasi rukomeye rwubashywe cyane kuri iyi si hamwe kandi na polisi yewe n'ubutasi bw'imbere muri Israel bwitwa Shin Bet ngo bamaze gushinga itsinda ryihariye rifite ahantu hihariye rikorera gahunda zinoze zo kumenya no guhiga abakomando ba Hamas bose bagize uruhare mu bitero byo ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 kuri ya Sabato yari yamarira gusa ku banya-Israeli mu gice cy'amajyepfo by'umwihariko. Ikinyamakuru cyo muri Israeli cyitwa Net News nicyo kivuga ko iri tsinda barihaye izina rya Niri. Iri rero akaba ari impine y'amagambo y'Igiheburayo nge ntashobora gusoma byako kanya ariko kandi ugenekereje nkayasobanura mu Kinyarwanda na amagambo avuga ngo Uwiteka Imana ya Israeli ntajya besha. The eternal one of Israel will not lie. Aho ngaho nkanyoroshije muri rw'Icyongereza kandi nacyo ndakizi pe. Nubwo Israel imaze iminsi itangaza ko hari abayobozi ba Hamas yivuganye ku rundi ruhande hari abo itarabona barimo n'umuyobozi wayo mukuru witwa Yasinwari ndetse we n'ibyegera bye utibagiwe n'umuyobozi uyobora ingabo za Hamas n'umutwe w'ingabo witwa Al-Qassam Brigade yitwa Mohammed Dayif umusore ukiri muto cyane ariko kandi ufite amakaka n'amatware ahambaye uzi gucura ibitero agacura imigambi ikakaye yo kubabaza igihugu cya Israeli. Uyu nawe agomba kubonwa ariko kandi ari umupfu. Wabyiyumviye burya rero nizera ubuhanga bwanyu nkanemera n'ibitekerezo byanyu rwose bitagira uko bisa ko umaze igihe kinini ukurikira iby'iyi ntambara ya Israel na Hamas muri Gaza ubona rinde uzayitsinda. Ngaho rero uraguza umutwe ujye muri comment umbwira uko ubona iyi ntambara izarangira. Hanyuma se ubona bishoboka ko Israel yarimbura burundu Hamas igashobora no kwivugana abayobozi bayo bose umwe ku wundi? Uhorana umwanya w'icyubahiro muri comment section ahangaha iwacu. Ngaho rero ukoreshe neza ndaza gusoma buri gitekerezo cyanyura nyihanagatima. Twitwa Akarabo TV. Jackson Semahoro niko nitwa. Ibihe byiza nibyo mbifuriza.